Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün noyabr'nın 7'si çarşamba günü. Rusiya Federatsiyasında kanunsuz mahkum etilgen Ukrayn jurnalisti Roman Sushchenko Kirov vilayetining sert rejimli jazoxonasiga etap etildi. Bu haqda UA TV'ga qizi Yuliya Sushchenko bildirdi. Onun so'zlariga ko'ra, bu ma'lumotni Rusiyadagi Ukrayn elchiligine jazolarning ijro etuvi federal xizmatining idorasida bildirdilar. Bu jazoxona Moskvadan 1000 kilometrdan ziyada uzoqlikda yerleşi. Более детальной информации, к сожалению, нет. Yazıqki, ama tafsilatlıca malumat yok. Her şey tek konsul ya da advokat ona ziyaret etken son belli olacak. Vaziyeti ve aslında bu ay içinde onun ile neler olğana hakkında bilir. Çünkü bugüne kadar babam yerde ve nasıl şartlar olğana hakkında hiç kimse bir şey bildirmedi. Matroskaya tişinada olğanında mektup yollagan edi. O yerge Lefortova'dan etap etilmezden evvel yollanılgan edi. Bundan son neler oldu belli değil. Rusiya FSB'si 2016 senesi sentyabr'nın 30'ında Moskvada Ukrayn Forum haber agentliginin muhbiri Roman Sushchenko'nu yakalab onu casuslukta qabatladı. Ukrayn tarafı qabatlavlarını saxta ve uydurma deb saya. İyunun 4'ünde Moskva mahkemesi onu 12 yıl şiddetli hapis cezasına mahkum etti. Ukrayn jurnalisti qabatını tanımay. Rusiya tarafından işgal etilgen Donbass'taki sahte saylavlar neticelerinin kabul etülüvi müzakerelerini muvaffakiyatsizlikka uğratacak ve bölgenin vaziyetini stabilisizleştirecek. Bu haqda Minsk'te 3 taraflama kontakt grupasının oturuşunda Ukrayna temsilcisi Irina Gerashchenko bildirdi. Noyabr'nın 11'inde işgal etilgen bölgelerde DNR ve LNR deb adlandırılgan cumhuriyetlerinin başları ve yerli parlament saylanılacak. Bu saylavlarning keçirilüvi Avropa Birligi, Amerika Birleşken Devletleri, G7 memleketlari ve Birleşken Milletler Teşkilatı'nın çok a'zolari takbih ettiler. Bugün Kreml ise Rusiya saylavlarının neticelerini kabul eteceğini bildirdi. İşgal etilgen Donetsk ve Lugansk vilayetlerinde kanunsuz saylavlarının keçirilüvi için Rusiyaga karşı yeni sanksiyalar ko'rsatmak gerek. Bunu Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Kiyev'de Meles 10 yıllığı dersleri yani uroki gibridного десятилетия xalqaro konferensiyasında çıkış etkende bildirdi. Bu konferensiya Ukrayna NATO platforması çerçevesinde geçirildi. Bu yerde xalqaro teşkilatlarının temsilcileri, siyasetçiler, diplomatlar, siyasetşinaslar ve harbiy ekspertler toplaştı. Onların maksadı Meles tecavüzünün meydana çıkarılığı ve ona karşılık gösterilüvine dair tavsiyeler hazırlamak. Esas yönelişler malumat meydanında kureş, kibernetik tehlikelерге ve Meles cenkte istihbaratının kullanımına karşılık. Rusiya yapma bir maskasını çıkara ve açıkça düşmanğa çevirile. Böylece Meles cenk gerçek cenk etkenini göstere. Aziz dostlar, hurmetli konferensiya iştirakçıları, eğer siz özünü müdafaa etmege hazır olsanız, bizden Ukraynlerden sorabilinizi nasıl korumak gerek olğanını. Malumat hücumları, stabilisizleştiruvge ıntıluvlar, energetik tarafından şantaj, taumının embargo ve bazar kapatılıvı, agentler yardımı ile öz nizamlarının kabul ettileruvi. Bu da cedvelinin sonu değil, ama ne ise bütün bunlar Meles statusuna geldi. Сьогодні загроза може виникнути з Bugünkü tehlike beklenilmegen yerden olabilir. Öyle olabilir ki başından ictimai yağlarda qabatsız yazılar ya da bir memleketinin belli olmagan orduları diğer memleketinin topraklarında peyda olabilir. En asası bu tehlikelerinin bar olğanını kabul etmek. Onlarını kabul etkenimizde ise onların peyda oluv menbalarında tanımak gerek.
ЖНМ санкциялар бу Америка Бірлешкен Дәвлетлері Русияге қаршы азырлаған яны санкцияларының ресми олмаған сәрлевасы. Себеп Москва ойледі Русияда япылған новичок чешетінің сынарлы паралич маддесі насыл етіп Британияға түшкеніні аңлатмады. Бу маддеден бу сененің март айында Солсбереде сабық Русия стихбаратчысы Сергей Скрипаль қызы еле зерленген еді. Бұның еле Русия илеріде химиеви селяны куланма жағы ве япмай жағы аққанда кефалет бермек керек еді. Бұл шартлар август айында көрсетілген бірінші санкциялар пакетінде көзде тұтылған еді. О вақыт Америка Кремльге олып кечкен вақаларны аңлатмақ үшін 90 күн муддет берген еді. Москва есе бұл шартларыны еріне кетірмеді. Бірлешкен Дәвлетлер Конгрессіне япылған ара сайлавларының ilk нәтижелері. Темселжилер палатасында сайлавдар иелерінің чоқысыны демократлар алды. Санатта 7 жұмхуриетчілер. Рейлер аляда сайла. Сон мәліматқа көре Сенатта жұмхуриетчілерінің 51 ері, демократларының 45. Темселжилер палатасына есе жұмхуриетчілер 193 ер алды. Демократлар 219. Америка Конгрессіне япылған ара сайлавлар туневын башланды. 435 азадан ибарет олған бұтын темселжилер палатасы яныдан сайланыла. Бұның еле 136 губернатордан 35 сенатор сайлавлардан евел конгрессінің әки палатасында да ән чоқ жұмхуриетчілер еді. Екенде жан-жинкі тарихының әндешетлі ұрушларындан бірі Киевның азат етілігі. 75 ел әвел Украинаның пайтақтындан Алман ішғалжелері чықарылды. Әнчоқ адам Днепро ғұрындаки күреш вақтында өлді. О заман Совет ордулары ішғалжелер пекешкен сақ ялысына ұжым әткен әділер. Ұрушларда іштірак әткен ветеранлар еле бізім ұқберіміз сүбетлешті. Тәфсилатлы левхамызда. Киевның азат етілігі 1943 сенесі ноябрінің бірінде нацистлер тарафындан ғайт ие пекетілген Украинский плацдарымдан башлаған еді. Ұжымны октябрь инқилабының 26-й елдің өміне айт әттірмек істенілген еді. Өз жесіне Сталинның доған күніне бақшыш алмақ керек еді. Шыны үшін не адам, не техника ажылмады. Анна Бэбех ярле Киев сәкені 17 яшында женклешмек кетті. О прожектор жолды. Днепроға ұжым әтілгені вақтында құртарыжыларының еліні ярақлатқан еді. Они любой доски переплавили. Олар Днепроны түрлі тақталар үстінде ялдап кече еділер. Біз әсе геже елларыны ярақлата едік. Эпісі бұны көрдік. Пек чоқ адам әлі қолды. Бұ Киевде дегіл біраз ұзақча еді. Бізні чекте чеке еділер. Лютеш Петриевці. Александр Соловьев 94 яшында, 1943 сенесі 17 яшында еді. Днепрде понтонлы көпірлер құрайды. Мой взвод, в частности, направили вот. Қызмет еткен тақымым Киев жыларында еланылды. Уерде саперларға көпір құрмақ ярдым әтейдік. Ама құруджылық ішлер тәггеже япылайды. Сабайсе учақлар әршейіні еқайдылер. О вақыт менім 2 аскерім өлді. Киев ишғал алтында 768 күн еді. 1943 сенесі ноябрь бірінден 6-сына қадар женк ұрушлары вақтындан аман 380 бен аскер әлі қолды. 324 бена йоқ етілді, әнчоқ зарар хрещатик көрді. Университет, шер китапханесі, электрик станциясы яндылар. Азатлық Украинаның пайтақтына пек тузлуға отырды. Инесса Занина, Халисе Зенедин, Селим Тохтаров, Руслан Белозеров, UATV. Үрметлі сәрджілері бұ дақиқаға бұ сонки хаберамасы да дачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыны сағылықнен қалыңыз көрішкенже.